Makuru tugezeho ubu nyine nuko za Nyarushugise cyangwa se FARDC iri kumwe n'ubundi na Wazalendo bari bazamutse bageze hari Kiryama barazamuka bararenga ubu twatuvugana barahobita amasango ni benshi cyane aho ku buryo abantu babibaza ngo se aba bantu bangana gutya bazobona abantu babarwanya ariko amakuru n'ubundi twagerageje kuvuga n'ubundi ku ruhande rumwe nuko batubwiye ko ati ntabwo rwose twagerageje kuvugana n'umwe n'ubundi uri muri hariya muri Twigwaneho Minembwe utashatse ko tuvuga mu izina rye atubwira ko ati rwose aba bacu ati nuko uko babigenza gusa namabura kindi ariko baratsinzwe. Mwana munyamakuru ngahe mbwira utekereze wumve ko ngo bagiye guca inzira zirindwi. Tubahaye ikaze mwese bakunzi ba Joshua Entertainment aho muherereye mudukurikira turabizi ko muri hatandukanye reka tubahaye ikaze muri uyu mwanya tuganire namwe muri aya makuru tugiye kubagezaho. Reka rero tuharamutse abandi tubirizeho bitewe naho uherereye. Kuri uno munsi rero turi kumwe na Rugenza nk'ibisanzwe ntaramwiyegereza. Reka nshimire abantu bose bamaze gukora subscribe kuri Joshua Entertainment ndetse no kuri Rugenza TV. Muri abafatanyabikorwa bacu beza ntitwareka kubashimira uko tugiriwe amahirwe yo kuganira namwe. Reka rero niyegereze Rugenza ndetse kandi nsaba na buri wese utarakora subscribe ko yayikora kugira ngo dukomeze tubane namwe. Reka niyegereze Rugenza twinjira mu makuru y'uyu munsi. Urakoze cyane bwana munyamakuru kwikaze udahwema kutugaragariza rutakwisa umushitsi ntirubaru rwawe ngayo nguko. Urakoze cyane Rugenza nanje nongere kandi nkwiyegereze. Reka rero tuyahere n'ubundi hariya Nyangezi tubabwira uko byifashe kuri ubu ngubu nuko byari byifashe mu mwanya watambutse. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment n'ubundi kwikaze n'ubundi yo kutwiriza muri aya makuru. Turagira ngo twisigure kwanza kwambera abakunzi bacu mudukurikirana 5 kuri 5 aho twari tumaze iminsi hafi 2-3 tutabagezaho breaking news nuko hari akabazo kari mu bikoresho mo buke ariko kandi nuko ibintu byasubiye ku murongo tukaba tubemereye ko tugiye kubagezaho n'ubundi umunota ku wundi amasaha 28 kuri 28 update ndetse na bimwe byacu bicicikana hano muri societe yacu muri rusange. Breaking news munda y'isi amakuru mutosanga ku bindi binyamakuru ukuri kujuje ubuziranenge. Aha rejo rero nibwo ingabo n'ubundi za M23 AFC M23 Twirwaneho bari hariya Nyangezi ubwo n'ubundi Wazalendo bari baje kubatera bazari benshi barabareka barinjira ngo baje kugera aho bageraga. Nukuri turababwiza ukuri babakoreye deliverance n'urugamba rwabaye iminota mike cyane ariko abahasize ubuzima ndibafite umubari ku ruhande rw'Abazalendo nuko tutabereka nta mafoto ndacabaye gusa amafoto yabagize nyine ntibibabyemewe kuri YouTube ariko kandi babakoreye deliverance ababikeneye baraza kutwandikira mu gikari tubaheze amafoto uko byifashe kugeza ubu nyine nuko Wazalendo bahuye n'uruva gusenya aho bababaye cyane ku buryo ntibari biteze ko bahura n'uruva gusenya bingana gutyo aho AFC M23 Twigwaneho baba discipline bidasubigwaho Nyangezi rwose ubu twatuvugana abaturage bongeye kandi kwishima ariko ku ruhande n'ubundi rw'Abazalendo byakomeye n'ikibazo bwana munyamakuru. Abazalendo ntiborohewe kandi n'ubundi tukomeza tubibabwira n'ubundi nkuko twabitangiye tubibabwira kuva kera ibyo barimo rwose buriya nta ciza cikibi cyangwa se cy'umugambi mubi. Yes nukuvuga ngo intambara bashoye kubanyamurenge cyangwa se ubwicanyi bashoye kubanyamurenge n'ubundi nabo ntibasigaye rega
erega buriya bwana munyamakuru buriya intambara naga fiziki imiriza hose cyane nabo kandi buriya ntibasigaye nabo rega none se nabo kandi barasamashaza kandi buri ugushigishiye n'ubundi ararusoma tutarasimbukira wenda kuyahariya n'ubundi mu rurambo reka tubanze dutange pole n'ubundi kuri gavana wacu wabuze umubyeyi kuko n'umubyeyi wacu nawe mama wiwe umubyara Gadi rwose Nzabinesha guverineri w'intara y'amajyepfo rwose weruka gutorwa wasimbuye uwo bita Gishige Juvenal Gasinzira uyu munsi mama we akaba yitabye Imana muri iki gitondo yaguye hariya mu Minembwe abadutanze pole ku muryango we wa bugufi ndetse no ku muryango wa famille restaurant ndetse no ku mugongo mugari w'abanyamurenge ku isi gwa pole gavana wacu Nzabinesha Gadi rwose tukaba tuvuze ngo pole ni mwisi buriya tuzomusanga mu muzuko wabera na biriya ari ukunduzi bivuga neza ngo ariko bene data ngo ntidushaka ko mutamenya ibyo abasinziriye ngo mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro ngo nuko rero tuzobana n'umwami wacu iteka ryose ngo tumaranisha imibabaro tubwirana amagambo tumubwiye ngo abapfuye nibo bazobanza kuzuka bari mu uyu mukecuru ngo natwe bazoba bakiriho ngo tuzohindurwa ngo tubasanganire mu kirere iryo ni ijambo ry'umunsi dukomeze bwana munyamakuru n'ubundi ku makuru ari kuvugwa n'ubundi mu rurambo wakomeza rero ukatwinjiza ari kuvugwa mu rurambo niko karere kiriwe kameze murakoze cyane breaking news mu nda y'isi imboneza Joshua Entertainment ndetse na Rugenza TV amakuru atugezeho ubu nyine nuko za Nyarushuga se cyangwa se FARDC iri kumwe n'ubundi na Wazalendo bari bazamutse bageze hariya Kiryama barazamuka bararenga ubu twatuvugana baraho bita Masango ni benshi cyane aho ku buryo abantu babibaza ngo se aba bantu bangana gutya bazobona abantu babarwanya ariko amakuru n'ubundi twagerageje kuvuga n'ubundi ku ruhande rumwe nuko batubwiye ko ati ntabwo rwose twagerageje kuvugana n'umwe n'ubundi uri muri hariya muri Twigwaneho Minembwe utashatse ko tuvuga mu izina rye atubwira ko ati rwose aba bacu ati nuko uko babigenza gusa n'amabura kindi ariko baratsinzwe bwana munyamakuru ngahe mbwira utekereze wumve ko ngo bagiye guca inzira zirindwi bamwe ngo nuguca hari ifizi ngo bakagira Baraka abandi ngo bakinjira muri zero aho bita kuri zero bazozamuka ubu twatuvugana baraho bita biralumbi urenze gwitsa ngo haraho babarangije abandi bavuga ko banyuze ngo ishamba ryose ngo bazoserukira ahantu bita mu Gipupu abandi ngo bazokate bakomeza no kwa Murima barengera muri Mukoko abandi ngo bazokomeza n'ubundi Rugezi ndetse Rugezi araho ngo iho deja batangiye kubabona abanyuze aho bita n'ubundi mu Rurenge nabo ko barabarangiza n'andi bita za Gitumba ngo bazoba bavuye n'ubundi Nganji bose ngo bazohurire mu Minembwe icyo twababwira cyo nuko amaduba ari maso hariya n'intare za Sarambwe ziri hariya muri iriya misozi mu by'ukuri sinibaza yuko hari izindi mbaraga bazamukanye cyangwa se navuga ubundi buhanga bazamukanye ku buryo bashobora kwigizayo cyangwa se kunesha intare za Sarambwe ziri hariya n'amaduba nibyo rwose simbibona erega n'ubundi buriya bwana munyamakuru kuko erega buriya iyo waza gureba habe n'abana iyo bahararaga mwazaga umwana wese iyo yahararaga habe niyo yabaga afite imbaraga kurusha wa mwana yaharariye wa mwana yazaga mukubita kubera iki ntiyamukubitiraga ikindi yamukubitaga kubera kuko yamuharariye ntiyamukubitaga kubera kuko amurusha imbaraga cyangwa se amurusha wenda ubushobozi bwo kuba yamukubita ariko yamukubitaga kubera kuko yagize gute yamuharariye rero leta ikomeje guhararira abatutsi bo muri Nord Kivu ndetse nabo muri Sud Kivu kubera kuko twebwe icyo turazira fasiyese yacu turazira uko twaremwe turazira
politike mbi na leta mbi ya Kinshasa itemera ko turi abakongomani. Tumaze imyaka n'imyaka tutuye muri iriya misozi. Uyu munsi bwana munyamakuru nagize umutwaro wo gusengera iwacu, kandi uko nukuri nagize umutwaro, ndavuga ngo nakoze igitangaza, ndavuga ngo niki twokora kugira ngo iwacu hatekane, ababyeyi bishire bizane, ntibongere kuzorira ukundi, ntibazongere kugira amarira ukundi, izi mfuzi turiho zirangire, abanzi bacu Imana ibaduhungishirize kure n'ibidukunda kandi n'ibinatwishimira, nka kurya yabwiye n'ubundi Joshua na Karebu igihe bari bagiye gutatariya n'ubundi muri kiriya gihugu c'amasezerano ariyo Kanani. Arababwira ngo bamwe bari 10, iriya miryango 12, bari ya 12 bari boherejwe n'ubundi kuja kuvuga amakuru, ngo bagereyo 10 riza rivuga ati yo bateye ubwoba, twibonaga nkiziga imbere yabo. Ariko bishatse kuvuga ikibwana munyamakuru nukuvuga ngo niba Uwiteka twishimiye byanga byakunda, izi ngabo ntacu zizadutwara. Urugamba rwose, urugamba tuzorunesha cyane. Uwiteka ari ku ruhande rwacu, kandi ndabizi neza ko Imana izagira gute, izaducira inzira, ihagaranye natwe cyane rwose. Duhita dusimbukira bwana munyamakuru n'ubundi ku makuru avugwa n'ubundi muri Iran. Uzi ko Iran perezida wayo yarashwe, nukuvuga ngo Israel yabagabyeho igitero kidasanzwe ku buryo nawe yarashwe, ariko ntarapfa, ntacu yabaye, ariko nawe yabaye to ibintu biri ubu nyine biteye ubwoba bwana munyamakuru. Abantu barashira, ngira ngo wabonye na perezida uriya wahoze ari perezida n'ubundi, kandi kwayo ni amakuru masha, wa Nigeria n'ubundi nawe yitabye Imana, aho ariko yarakuze imyaka 82, yarakuze kabisa, azize uburwayi. Uyu ni perezida wakoze neza mu gihugu ce, yitwa ngo ni Muhammadu Buhari. Muhammadu Buhari. Ngira ngo n'ubundi bwana munyamakuru, nkuko n'ubundi twari dusimbukiye hariya muri Nigeria, tukaba dubahaye pole n'ubundi kubwo kubura perezida wabo Muhammadu n'ubundi Buhari, Imana imuhiruko ridashira. Yarakuze aho yishwe n'ubugwayi, imyaka 82, yari mukuru rwose, naruhuke nta kundi, yakoreye igihugu ciwe. Hanyuma ngira ngo wabibonye muri Amerika, Trump nono nawe yazanye andi mashagaga se cyanga, aho n'ubundi yavuze ngo haramutse hadashizweho amategeko se cyanga, haramutse hatabaye kumvikana hagati y'igihugu ca Kongo n'u Rwanda, ngo ko azovugutira nyine igihugu kizoba cakoze cyagaragayeho amakosa. Ni Trump rero wabivuze n'ubundi, avuga ati igihugu kitazubahiriza amasezerano yakorewe hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ko kitazoroherwa na bukeya. Rero aho rero ni mu gihe nyine u Rwanda na Kongo bimaze iminsi bishizeho umukono w'amasezerano n'ubundi hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Washington DC. Rero ni mu gihe Trump rero nawe yahise abonera haravuga ati rwose ntimukadukinishe kuza gusinyira iwacu, ntimukadutakariza umwanya, dufite byinshi ko turarebera iza Israel na Iran, reka tubarebere mwebwe gusa, uzaharamuka tubahirije aya masezerano tuzareba neza, ducunguze tumenye uwa nyira amakosa, uwo rwose nawe wazabihanirwa rwose bikabije. Ni leta rero n'ubundi Zunze Ubumwe za Amerika ziyobowe na Trump azavuze ayo magambo. Ngira ngo twagana ku musozo n'ubundi, dushimira abarwanashaka, nyuma tunasoza. Tumaze iminsi rwose tutabashimira, kandi mugikomeje n'ubundi gukora ibikorwa bizima ku bwoko ndetse no muri gakondo. Rero tubashimire mwese aho muherereye, ndetse kandi n'abakunzi bacu
badahwema kudukurikirana 5/5. Urakoze cyane bwana munyamakuru Joshua Entertainment kuko wari ubivuze. Abarwanashaka bose aho baherereye ku isi mudukurikirana 5/5, turabakomeje kubashimira cyane ku bikorwa zindashikirwa mukomeje gukora, aho mudahwema kutwandikira no kutubwira uko byifashe ndetse no gukomeza kuduha courage. Hanyuma rero nta kindi natwe twifuza nuko mukomeza kunyarukira iwacu, mukibuka iwacu buriya umwambaro twambara tukaberwa ni murenge, mugongo mugari waduhetse, tukaba tubwiye n'ubundi abatutsi b'Imasisi abari murenge ntagahora gahanze y'intambara izoshira, ibi bihe turimo Imana natwe izo twibuka ibidukureho. Hanyuma umuntu wese utekerereza ubwoko bw'abanyamurenge nabi se cyangwa ubw'abatutsi bo muri Nord Kivu nabo muri Sud Kivu, ole wako buri mwana wanze niwe ukura. Amakuru naho mukanya bwana munyamakuru tubibutse ko wari ku buhanga bw'ibyumwa ni Joshua Entertainment, ndetse kandi no mwabonaga yari Laurent Mahoro kuva kuri Rugenza TV. Laurent Gbagbo di Cote d'Ivoire ni www.co.uk. Naho mukanya turi kumwe n'umusaza Joshua Entertainment Amadubu.